Upaim ainams im haka khatlai tarik ukala lengkot ar hajar ar paulai ulalai bantep kerteng yeladi nagabenta penyakun yaka elections im hapo kahima melim yaka kot tep kerteng la tep akamra jong joint secretary hapo jong Khasi Hills Autonomous District Council. Habakran hakilat pathai khubor hadin baladap bantep kerteng upaim ainams im ulapan pau kejingkermen bakumba kilai trelang hakini ki khendiat por baulong kum acting im ukmi lenti bagi menteri ki basan bat lingdo kin ai kejingkershan layathu kumbalong menta kahima kadon saupo prangut kinong jit usim bapura kahima melim na kite ki badang don menta ki bala banjit ki don saupo wengun ki wei kite ki bala klan kaba kahima kampat yo hagani kasngi ki balalit bansenran lang yu paim ainams im hagani ka jinglet thap kerteng kilong ki menteri kahima ki basan bat lingdo ki bahaying hasem ki riurang ba jong kahima ki layadon lang yo sensya kadar election day ni buat dan jekte padu menta amar ba kadang day tangga jing thap kerteng kan kut adu ski monde tingin sa yap akasi monde kadru tarik makin pen bana pa nomor ba elections imilim hapunya ikut komiti ain ki rules jong kamlim simship araja nyo de eskutu komiti ka don ngo jong menta mapunya de ta ni nakaling cungi ki bakrau kumbalai pom tam kemuan yang mensenran lang yang mendap rekam mendak sini dok cikemar baskam apa kejilam joli siam nombrom ia mencach laka bak isi berkawai beluduk mencium kat ke dekam matunyo na yang himam liam kujungi yusim pura dia kaling cungi kum di para bakra baro ki burang malai potam laipo ai gejengsu kublai kerpang ya isi kembali belisman siam nombrom ia mencach nombrom berkawai ke bah lasi begini kerai bat ngiru kum kedawar hai pedang hun mensiam ya kena gaji penjat juga tu sumsel banyak no yusim pura ala iba ala donang tepo hima mentala atugan ni buat dia nakaliang jonga karman hi bakum bakalong mentahi na padanggi babuni para bakrau kiwan manya seran lang yang kani ka sini mangat hab kani ka file nomination na mentaka kambat lijong si melian dia ngarung karman hi bangan yo so jong jing job hi kumbaki ni rukila ya alang kajing kershan nadu gitu ki puat mangai lai trailang pat kedor bari manya dan lang kajing stu jing mudi pat ki de makiru ki nadu gitu ki puat ya alang ka jing trailang hadu kat kini sini mentar ki wannya senran lang hi de nandon kajing kerman hi kumbakalo mentalong kat nongut kini electors po ka hima melim bat badang don kat nongut ki ba kalau mentahi ni apa ya electors jong imam lim bidon sopui ngot kalau ko imam ni nanta bidon ki bombat thungru de kumbadon mentahi tang sopui ngot sama kajing syak di bendon kat nongut po ka hima no sopu krang mungkin itu kemudian bentalang banjir yusim pura ki banjir di usim purai di tang ki bakral jong imam lim di balong ki menteri nang ta pesan balung do